Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sami niki tijan makbul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan-bacaan solawat pengagungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru baca ruan mahallul qiyam atau berjanji niki. Jadi insyaallah walaupun tiang pelunggung sami niki nenten serminan ruan kehadiran Rasulullah, insyaallah marak kabar niki hadir Rasulullah. Lagu walaupun yang rapat maupun jauh niki tentu pelunggung sami niki terserminan tepirangan isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki menurut pandangan batin tiang pelunggung sami niki. Dan syukur-syukur seini eru engger sogolai penentang dan diiringi irus meneng biasa niki. Nah sehingga sehingga dengan bacaan-bacaan sabaru niki insyaallah barokah nggih. Amin amin Allahumma amin. Sehingga tiang pelunggung sami sele Lombok niki pun termasuk keturunan beliau Indonesia Timur nggih. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Adapun sajuk Lombok niki adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani melalui bijanya yang bernama Abdul Razak. Nah, terus turun menurun Abdul Razak niki bersemeton dari Sayyid Syarif Ibrahim. Nah, Sayyid Syarif Ibrahim ini berbija Syarif Idrus sak bermakam elik toro makam mula niki. Terus berbija Syarif Abdurrahman sak bermakam elik Bali Belik Pejanggi niki. Terus turun menurun berdua baluk niki berdua bija dan bayi searah elik makam balu olas niki. Terus berdua bija niki mujur searan Syarif Said Musanna dan bija searan Sayyid Abdurrahman alias Kiai Masmirah maupun Kiai Masjirah dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenten dengan hubungan yang pelunggung sami niki bahkan keturunan sak lain keteteh di zaman penjajah niki. Namun mungkin yang boleh niki sehingga sila berdoa terperapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hubungan batin tiang pelunggung sami niki. Sehingga Rasulullah niki nenten dengan asing niki bahkan di Lombok niki luwih datu-datun wali sebut diri aran waliul mastur niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'anil karim haqqan imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafaz ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggung sami niki aru sahur
datang tican arus sarutan. Mudah-mudahan tiap pelukuk sami niki arus ziarah hajuk makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mudah-mudahan tahu ibadah umrah dan ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang sunnah, masjid dan kubur-kubur keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bijajari-jari dengan soleh-solehah, dan selalu banyak maksiat, dan mudah hati can ketemuraan urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.